Yes, Kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba mugisha. Kuri utwo mu masaha ya nimugoroba mugisha. Kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi umugoroba mugisha. Kuri utwo mu masaha rwose ya mu gitondo. Biraza guterwa rero n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, kuko twebwe hano turi ku mugoroba wo ku itariki zigera ku 9 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripoko rwose i Burundi. Ibintu biba bikomeje kugenda biba ibindi mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ngira ngo mu masaha ya kare nibwo twababwiraga ikijyanye n'umujyi wa Uvira kugeza amaginga ya usumbirijwe ku rwego rwo hejuru, ndetse isa n'isa ushobora no kuza gufatwa. Ariko nyuma y'ibi hari ibindi twamaze kuba tumenya, hari andi makuru tubazaniye. Kwa Sebarundi indani mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeye, ivumbi rikomeje gutumuka. Ubu tuvugana mu kanya gato rwose ku isaha z'umugoroba, ku isaha y'isa 12 igera kuri 45 nibwo amakamyo agera kuri 2 ari gukura abasirikare ahitwa mu ishyamba rya Kibira. Hakaba harimo na za FDLR, nibwo rwose ari bwambuke yinjira ku mupaka Uvira. Na makuru maze kongera mu kanya ndavuga ati nyamuneka namwe ndaje nyabagezeho. Ubwo arabajya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira. Ngira ngo muri ano masaha tugiye kuba tuvuga kuri byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa hano mu gihugu cy'u Burundi, tuba updatinga tubabwira ese bimeze bite indani za Gitega, Bujumbura, ku kibuga cy'indege. Hari amakuru menshi cyane ndaje by'umwihariko mbyinjiremo, ariko murabizi ibi bintu mbyinjiramo rwose mbanje gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Abantu rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi tubahaye ikaze by'umwihariko hano kuri Duniani Cote TV, dore yuko rwose nyamuneka badukurikira bari hano muri Korine Munanira, bakadukurikira bari muri Korine ya Kinazi, bakadukurikira bari muri Korine ya Kinigi, badukurikira bari muri Korine ya Tongo, Korine Mujojuru, Korine Murangara, badukurikira bari mu gihugu mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Tubahaye ikaze hano kuri Duniani Cote TV. Mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali mu Rwanda tubahaye ikaze, Uganda Kampala tubahaye ikaze, Tanzania tubahaye ikaze, Kenya tubahaye ikaze, tubahaye ikaze abantu badukurikira bari South Africa, baba bari za Malawi, baba bari za Zimbabwe, za Zambia, tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Birumvikana na makuru tugarutsemo muri ano masaha ya nimugoroba. Tugiye kuba rero tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, kuko nk'ubu munyemere babwire yuko mu kanya gato i Bujumbura rwose icyitwa ikijyanye n'ikoranabuhanga by'umwihariko ry'ikirere rimaze kuvaho, by'umwihariko igihe kigera ku minota 30. Ibi ngibi bikaba ari amakuru mpawe rwose n'abantu bibereye indani hano hafi neza n'ikibuga cy'indege. Amakuru rero mfite atari ivumbi y'ibintu byinshi inyuma y'ibi ngibi byose bikomeje kuba, ngira ngo niyo nje kubasangiza. Ibyo turaje tubyinjiremo neza cyane. Turaza kugaruka ku kigendanye n'amakuru arimo aturuka ahitwa muri za Warikare. Ninjiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kambe ndetse kwinjirayo, ahubwo turaza kugaruka hano za Gitega tubabwire uko situation ihagaze. Hari inama idasanzwe iteganyijwe, akaba ari inama iri bugaragaremo generali bita General Prime Niyongabo, ndetse akaba ari buyikoranye n'abanyamuryango bamwe na bamwe ba CNDD FDD, ariko ni inama iri private. Hari ibigirwemo nabyo turabibazane, tugiye kuba tubikomozaho tubiva imuzingo. Turaza kugaruka hano za Kirundo. Aha muri Kirundo rwose mu kanya gato naho rwose amaze kudiployingwa abasirikare, tubabwire imva n'impamvu ndetse n'impamvu yabyo. 5 bakunzi ba Duniani Cote TV, kora subscribe hano, natwe ibindi ubiturekere ahasigaye tubikuvire imuzi n'imuzingo mu buryo mwese cyangwa ubundi. Twirukanse cyane rero, murabizi ntago njya ntinda kuko njye nkubita mbangura. Reka duhite duhera hano Uvira. Ngira ngo mu masaha ya kare ni Uvira by'umwihariko twari twavuzeho, ariko ntitwayivugaho byinshi, gusa bigendanye n'amakuru mfite by'umwihariko hano bibaye ngombwa ko tuhagaruka. Nababwiraga ikijyanye n'ingabo z'Abarundi bari kurasa zigakwira imishwaro, abenshi bagahungira i Burundi, bagera mu gihugu cy'u Burundi bakanabata mu mvuto, kuko abantu bari kuva ku rugamba batakomeretse. Ari itegeko ritavuye kwa Fandi, abo bari kugera mu gihugu cy'u Burundi bagahita bafungwa. Ubu rero amakuru dufite atariho ivumbi twamaze rwose kuba twakira, nuko rwose mu kanya gato ku isaha y'isa 12 n'iminota igera muri 46 abasirikare amakamyo 2
araza kuva hano za Kibira. Aya makamyo arimo ikintu bita imbonerakure, arimo za Katanyama za FDLR. Aya makamyo araza kuva hano mu Kibira by'umwihariko yerekeze hariya mu mujyi wa Uvira. Gahunda ihari rero ni iyihe? Ni ukuvuga ngo gahunda ihari ni M23. Ngira ngo mu masakare twababwiraga buryo ki ahitwa za Gatogota bari kuhinjiramo bikatisha bazamuka mu misozi yaho, bari gukoresha icyitwa ibibunda biremereye. Aha kandi ni ku birometero bike ku muhanda neza werekeza mu mujyi wa Uvira. Ngira ngo icyo kintu mucyumve neza mwa bantu b'Imana. Ni ukuvuga ngo rero ibi ni ubwoba bwinshi buhari yuko isaha ku isaha mu gihe ibi bice byose byaba bimaze kuba tombe, umujyi wa Uvira bari winjiramo, kandi mu kwinjira mu mujyi wa Uvira ni ikibazo gikomeye cyane mu mujyi wa Bujumbura. Nibaramuka binjira hano mu mujyi wa Uvira, mu mujyi wa Bujumbura ni ikibazo gikomeye cyane. Impamvu mubwira ngo ni ikibazo gikomeye cyane, uri hano mu mujyi wa Uvira uteretse imbunda nziza hano muri za Uvira, ushobora kurasa Bujumbura, ushobora kurasa Bujumbura. Ibyo rero bikaba bimwe mu byo rwose barimo baravuga bati ko byagenda kose ibi bintu bishobora kuza kudukoraho, dushobora kuza rwose kwisanga twisamye twasandaye, ndetse kandi dukubiswe izakabwana by'umwihariko muri rusange. Ibyo rero nibyo bikomeje kugenda abititiza benshi, nibyo bikomeje kugenda by'umwihariko bituma igihugu cy'u Burundi kideployinga. Bamwe barahunga urugamba bohereza abandi. Igihugu cy'u Burundi ntacyo gihomba uwitwa niba afite ingabo. Bamwe barava ku rugamba baratsindwa baramanika amaboko, abandi bafatwa mu mateko, abandi bashyirwa ku butaka baraswa, bohereza abandi by'umwihariko bari gukora ibishoboka byose bagakavaringa uyu mujyi wa Uvira. Kuko uwitwa Sebarundi aravuga ati mu gihe uyu mujyi wa Uvira waba umaze kuba katofu, waba umaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23, biraza koroha cyane mu buryo budasanzwe kugira ngo M23 by'umwihariko rwose ihite ikora icyo bita finish, ihite ikora icyo bita finish rwose, ihite igira gutya rwose ifate iyi Uvira. Kandi gufata Uvira ni bya byago mu mujyi wa Bujumbura, ni bya byago mu bice murabizi iki gihugu umujyi wa Uvira uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Birumvikana rero uko rero ngira ngo tumaze igihe tubabwira ibishobora kubaho mu gihe umujyi wa Uvira waba ufitwe n'aba bagabo. Redi Tabara bayicikira iri mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi uyu mujyi ari umujyi uhana imbibi n'igihugu cya Kongo. Icyo cyonyine nicyo mwe mu bintu birimo biratuma by'umwihariko ibintu bihindura isura muri rusange. Twiruka cyane ngira ngo murabizi nge nkubita mbangura, ntabwo njya ntinda mu bintu. Tugaruka hano za Bujumbura mu kanya gato gashize hano ku kibuga cy'indege, icyitwa ikoranabuhanga rivuyeho iminota igera kuri 30. Ni ukuvuga ngo ibi ni bimwe mu bintu birimo birereka igihugu cy'u Burundi yuko ishyamba atari ryewe. Ngira ngo tumaze igihe tubabwira ati igihugu cy'u Burundi ni igihugu kigomba kwitonda, ni igihugu kigomba kugenza make, kuko isaha ku isaha gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Ariko ibi bintu abantu bakavuga bati ese byagenda bite? Igihugu cy'u Burundi gifite umutekano kudetse yaturuka he? Abandi bakavuga bati Uvira kigifitwe n'abarundi, kigifitwe na FDLR, ati abashobora kugaya ibitero mu gihugu cy'u Burundi bashobora nese ikoranabuhanga. Igihugu ni igihugu gikomeye, ni igihugu navuga yuko rwose gikomeye ku rwego hejuru. Nimba ikoranabuhanga rigira gutya rigasimbuka rikavaho, rikagira gutya rigasimbuka rikavaho, icyo ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko igihugu kiba gifite ibyo kibura. Noneho ikoranabuhanga rikaba ari ikoranabuhanga rikomeye ryo mu ry'ikirere, ikoranabuhanga ry'ikirere. Aho haba harimo ikibazo, by the way, aho haba harimo ikibazo gikomeye cyane mu buryo mwese cyangwa ubundi gishobora gutuma ibintu bihindura isura by'umwihariko rwose mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ubu munyemerere mbabwira yuko iri koranabuhanga riri kugira gutya rikavaho, riri kuva mu gihe igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi myinshi gifatira abantu ku mipaka, abantu ku kibuga cy'indege,
ejo bagafata umuntu, n'ejo bundi bagafata babiri, ejo bundi bagafata batatu ku kibuga cy'indege. Ibi bintu birakorwa, ariko ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Burundi byaba ama X byaba ibiki ntabwo bijya bibitangaza, bagira gutya ni ugufunga iminwa. Ibi bitangazamakuru birimo za social media Burundi byakabaye byandika izi nkuru, ariko se bibeshye bazandike. Urumva yuko rwose nyamuneka ibintu biba bitoroshye habe namba. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira cyo kandi kinakomeye ni uko rwose nyamuneka isaha ku isaha iki gihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu rwose bishobora kwisanga ahantu habi cyane, ndetse ahantu habi cyane gishobora kwisanga n'irikopwa rya sisitemu ku kibuga cy'indege nabyo rikaba ririmo cyane. Rikaba ririmo by the way. Yes, reka twirukanke cyane rero tuve ku bijyanye n'ikupwa cyangwa se ibura rya connection cyangwa se rya system y'ikibuga cy'indege hano cya Bujumbura, ahubwo tugaruke gato ku bindi. Ngira ngo ibi byo ni ibintu bimaze igihe bikorwa, tujya breakinga tukabivuga. Reka tugaruke gato hano Kirundo yarayoberanye. Abasirikare barasanga bishwe, ejo abasirikare bagasanga bishwe, ejo abasirikare bagasanga bishwe. Iki ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye cyane, ubona ko cyamaze gufata indi ntera by'umwihariko muri rusange, kuko nimba abasirikare ejo basanga bishwe, n'ejo bagasanga bishwe, n'ejo bagasanga bishwe. Kibazo ibi bintu rero birimo biraba hano, amakuru namaze kwakira cyangwa se amakuru ndimo ndagenda rwose nkora kuri drone zanjye, nuko uretse kuba igisirikare cy'u Burundi ubwacyo gishobora ubwacyo gusubiranamo bakamarana, ngo hari n'icyitwa Red Tabara by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi yamaze kwinjira, kandi iyo Red Tabara ikaba ari bamwe rwose mu barwanira igihugu, ndetse banavuga yuko bazagipfira, ariko igihugu cy'u Burundi kikabona ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi. Aba rero niba usanga binjira bakagira gutya, bakinjira mu buryo butemewe, bagakindagura abarundi, bakinjira nko muri paratoni runaka bagakindagura yakoze patrouille mu masaha y'ijoro. Ibyo mpamya nashidikanya yuko kandi nabwoye cyane kugira ngo bihagarare hano mu gihugu cy'u Burundi. Niba igihugu ari igihugu ariko kikaba kimaze imyaka n'imyaka kuva aho witwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva agiriye ku butegetsi, gihanganye n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, usibye kuba ibi by'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, ugasanga igihugu kirahangayitse ku rwego rwo hejuru, kirahangayitse ku rwego rw'indengakamere, ugasanga igihugu rwose nyamuneka kiri mu bibazo indani mu nzego za politike, kirahangana, barashaka kwicana, bararogana, ugasanga hari abafungwa mu buryo butasobanutse. Ibyo byose ni bimwe mu bintu bishobora gutuma igihugu by'umwihariko kisanga ahantu habi cyane. Ni bimwe mu bintu bishobora gutuma rwose igihugu kisanga ahantu habi cyane by the way. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ngibyo rwose ni nabyo bintu bikomeje gutuma rwose nyamuneka ibintu bigenda bihindura isura mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, by'umwihariko hariya kwa Sebarundi. Iyi CNDD-FDD iri ku butegetsi, ndetse n'abanyapolitike batavuga n'umwe n'ubutegetsi, mutayobewe, ngira ngo ayo imbere bazi imbere barimo bitwa ba Oscar, ababanda kugarika, ariko bari muri CNDD-FDD, aba bitwa ba Reverien Ndikuriyo barimo nk'ibipupe, abitwa ba Bunyoni, aba bose ni bamwe mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi bari hafi y'umuntu witwa General Neva isa n'isa bashobora kumukora ka. Ni ukuvuga ngo rero igihugu cy'u Burundi ibyo cyakora cyo byose kirarya kirimenge, kuko isa n'isa ni igihugu gishobora kwisanga ahantu habi cyane. Ni nayo mpamvu umutekano uko byagenda kose uraza gukomeza kuba wakazwa muri rusange.
Yes, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi rwose bitangazwa tugiye no kuvuga bwakira bugaca nyamuneka, kuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu rwose navuga ko bitoroshye ibintu habe namba, bitoroshye habe namba. Yes, iyi nkuru reka tuyiveho, by'umwihariko ducunguze uburyo umwete duhita twirukanka cyane, tugaruke ku kijyanye n'inzego hano mu gihugu cy'u Burundi ziri kugaragaza yuko isaha ku isaha zishobora kuza gusimbuzwa. Ngira ngo aya nayo ni amakuru nakiri ndavuga ati ariko nyamuneka uko byagenda kose ibintu nabyo turaza kubigarukaho. Ni inzego n'ubundi z'indani muri CNDD FDD, ariko abashobora kuza gusimbuzwa ntabwo nari namenya amakuru yabo, gusa ibi nabyo ninza kubimenya nabyo nkaza kuba rwose mbagezaho icyitwa idonido, mbagezaho icyitwa amakuru. Ubwo rero n'ubundi yari Moses wanyu nk'ibisanzwe, ndakeka rwose twabashimira tugasoreza ahangaha. Warakoze cyane.